Yung mga sahaba na iniran ito di pamang niya si Allah Ta'ala isang paisiran ko lalunan Ramadan. Sabab si mga fadail syahr Ramadan. Ma kalbihan ko lalunan Ramadan alam tajiduha fi ashhuril ghaib. Ading gagawin ko mga lalunan asala ko si lalunan Ramadan. Iniran ito pamang niya pakagil sila na ayas min sifatihim mutanafisun anil khairat. Ayaw lang ulayan na kapag-urad-urad si kumapin. Kapag-urad-urad si kumapin. Kaya habba dalaw asma' sab maranaw mutanafisuna bil khairat. O budu kumbulu yang ipano. Agi yang kaya pagtaw maranaw. Ayaw kapasan nila na mag-urad-urad na mapiasim ba si kuwa. Kaya sa tanong niya ka pasang ang mag-urad-urad na kapayad sa kanila si. Ay anay raw. Ayan. Inaulog ko mga niyo mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ang barakatang kiran. Anto na mana apa ang barakat. Kung gidak mo ang nila ang barakat. Panganir na. O pa ang barakat ka Allah. Syaban na Rajab. Na ayam bunta diyan na pagkasakit ka na pagkaburong Allah. Kaan amay kay sampai ka kung lalo ng Ramadan na mapianigan kisiniragan siniriganan sa iko simba si ko. Ikadua bundan apa barata Allah. Nauba ka malo karagni si iko kapag initaw na kepangay aswallah na iburarian rekan. Begang kanian sa isabab si iko datar ka akaalin wallahu ta'ala. Sagas to amang gasto ka si iko lalo ng Ramadan. Again. Iman na ay mala discuss tan laging nga welcoming the holy month of Ramadan. Istiqbal syahr Ramadan. Yung nga kapag pa kayong umasaging nga ulan Ramadan. Gini ina sunnah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa matagubong lang ka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. So apa kayo matanong si lalo na Ramadan na anto na ay prepare dito. Anto na prepare dito sa apa kawin kamatan. Na paganeron namun hasiran an thalathat anwa. Si ko kababa si ko personality tan. Paganeron naging mutatiyan na physical and spiritual preparation. Ikadua, na mental and intellectual preparation. Ikatlo, na behavior preparation. Gina ni preparadum dano saging nga ako atau saging lalo Ramadan. Paganeron na preparadum dano na suniawatan. Agus subedan dano. Gino yung sabon na adna niya ba ang kitab ay gira baga sa lalo ng Ramadan na ay kadaklan si iko mga barasimba si iko Allah na susiran sa doktor kadisinan di siga bagi lero na merubu anto ni manuso para ubo anin magbidaw ka hoy para ubo na magbidaw ka na dapat na ako masulad ng Ramadan nakia abangan ayang ko tuwang bidang kaan nakadito bidang sa ikaw masakap mo sa ayan na ipagalaw tano preparado tano na so yung natin na physical and spiritual wala pa na may gingira siya lalay lang wala pa na rin pano yan dia mau yang mau mana ni? Rahtan na preparado na sa barangan asimba si Allah. Gini dia berkaitan Asu Aisyah radhiyallahu anha naya katiru inna tiyana lam arahu sa'iman lam arahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iman sama syahran qattun illa Ramadan. Dan nanti na milian awas Rasulullah na buat tapi pulsa niya na saulan ataro
arwar si ulan-ulan Ramadan. Nah sore natin ulan-ulan Ramadan na din na melehan apya mo sa Rasulullah SAW samia kadang-kadang arwar ku ulan-ulan Syaban. As'alu nafsi summa iyyak. Ipag-isyo sa ginawa na khusus kanu. Miya apu sa tanang ulan-ulan Syaban ay bulan na 5 gabi. Now, way ka una. Mano ba yung ulo? Isinang po nga. Di ka pa yung mga waya na makapanguas mo. Dahil ko ba ayaw mo mga na siya makapanguas na makapanguas at tanong sa Syaban? Ano ba ito? Miyakabog. Oo. Nagin na. Dito, kapre para doon si Kunyawang pagkulan rin na pemagaman kasagyan ka before akulalulan Ramadan. Kagi itu prepara dulu niya. Gimana yung matatingin na intelektual na main an intelektual na dataragi ang sudan. Kailangan before sulalulan Ramadan na katawan tanu uyan to na yung mga hukuman Ramadan. Malakala din yan dito na ditabaka. Pemani singira Ramadan apa batan? Di ka pa ay batal mo kung sa igira pinta, batal lang ito sa tendi ko mga nawas. Labuda an na'rifa ahkam siyam, kailangan akato kawantan uwan to na ay mahukuman o puasa. Naguwan to na ay o kamakasubala sa puasa na kapurgi ang PPS subala o puasa. Guwan to na ay kamakallabat sa balas si iko puasa na guwan to na ay kamakabatan sa iko balas ko puasa. Kedua, salamida supaya batal puasa, aku supaya lebat sabatan si ego puasa. Ayat baratan upah batal si ego puasa nak umang ka minum ka. Si ego kadung doa Ramadan. Na ayat baratan upah lebat si ego puasa nagiang balas puasa nagiang kaya sifat tanu amaritis. Ayat pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Satau adunia ni juga masuk apa mamukul. Nah, gimana kapmari tisanya ada apa mamukul. Adi gadi mama marah. Adi gadi suman-sumanan, di gadi pamagantan, di gadi pangalakul dalam wan nakama kayu ano pagaring. Nah, di enggak katawa na mi itu kasih ko tahu abal-abal. Ada di mana bal-bal saging kayak dunia rumor setamaganta. Oh, ada karo to bang. Ada di kuna kailangan wallahu taala oke. Kaya demikian kumang, kaya demikian minum si ukado si ulan Ramadan. Ayat. Mari Allah mali perhati si wallah. Nah, pengatali umag yang ulan Ramadan. Nah, paganay ipagalaw tanong. Pagano na si pagaloy amay na mga pusang naging mga wasya si ko kapagaloy pagalawa ulan Ramadan. Na ubatan pro tauras na anto na ay mga nakadan akapagalawa tan ulan Ramadan. Paganeron na iman to na fuga din naman iyan gawa. Wah, di nga pipigirag yung ano natin di sa buwan at iran na yan teta pa kung maging ulan Ramadan. Gak kena tanah masuk ka, kakana gusto ka barang-barang galabak. Di, kailangan na kuwan liman to meniat. Kagi yang kaya ka peniat, na syarat taya akaketarima uaman. Sadin sama peniat to tahu si uaman yan ayan maprog. Naroba amalin kabirin. Miyak kadang-kadang amala yang kata tahu na miyak kalala miyak ko tahu na balas. Walakin tusaggiruhu bin niyah o idna pagay itu are panu aku ko tahu na balas sa si ko niya tahu. Wa rubba amalin sagirin tu'addimuhu bin niyah. Na miyak kadang-kadang mabuha amal miyak itu akai ila tahu uhi na amay kami berat muata. So balas yan na kebuka baru na matata. Sa kalaian sabab saging boto akyat ini. Faniyatu hiya mi'yarul a'mal. So niat nagiyanan ikilatis o pamakakumbaga sa bulawan nagiyanan ikilatis o bulawan. Nang bida sa 24
karat agusto 18 karat sa argo. Naya ko ba yung mana niyan na tutik na Dubai gold. Away. Again. Ino mapia suka peniat sa mapia. Agi nga yung kapaniat sa mapia na api ada tadi di manggelemo. Agi mo to pini at mapia na bola sa taong Allah mapia. Oh. Inna Allah katabal hasanati was sayiat. Matana swalla na plista niya sulang-ulang wano marata agu mapia agu marata. Oh. Waman hamma bi hasanatin nasataw amaka pamikir sa mapia palam ya'malha adanya namang galabag. Kataballahu lahu indahu hasanatun wahida na isuratu Allah ta'ala balas yang sumapia asatiman. Wa in amilaha na unggalabu ka agiyang kutuhataw agiyang kutuhamiyak kaya amapia na kanabaya imbalas ng Allah na basatiman amapia kasapul amapia na sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na umani satiman amapia na sapulo ay imbalas ng Allah taman sa 700 tahun sa taman sa sunsu Allah ta'ala pergi kasi ko kalaa imbalasian. Wa man hamma bi sayiatin falam ya'malha. Nasad man ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao ang mga pikir sa punggulo na marata. Orinya ada niya tarusan. Patigin na marata ini na gulubaw. Na ayaw imbalas ng Allah na sa tima ng mapi. Mapi apa na imbalas mo? Wa in amilaha na unggulubaw niyan taros yan lagi kung tuwagal mo yan amarata na ayaw imbalas ng Allah amarata sa tima. Miyangkan bulu-bulu. So kapag sa amala mapia, na ayaw marin. So kapag sa amala marata. Nah yan. Isa na. Ayaw mana niyan na mapia. Iman to naggawa tanong sa kap niya. Ngayon, la sama Allah. Kang ningwa, kang tawala ni Banglo na. Kau pa kayo man at nadirig na may proud ko lalo na Ramadan. Nakagya miya pikir ka, miya paniyata ka, pumuasa kasi ko lalo na Ramadan, na apyada ko ng narautan, na ubang katarim o Allah, na kumang ka na suwalan sa kiyapang masasi ko lalo na Ramadan. Wah, ilan yung naging mo tayo sa kumagurutan ng buna madalam yung ang gurukan ko siya buwisan, siya buyasya. Ba inuwan na sa lalo na Ramadan, miya wapat sa miya mga pinag-uwi sa Kamis. Wah, nagito na sa kami di magubay-ubay. Law na seminar sa iligan na sa kami ini mumusawir. Na daw na bukan na ako wallah ko proses sa kanya ulan-ulan Ramadan. Fakam min unasin niyo. Piray tao iman to kapapantagan awiyaw-wiyaw wallah di proses ulan-ulan Ramadan. Wa ma tadri nafsum madha taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ay ardin tamut. Sumanusia na diyan din katawan ng tunay mapunggulan yan mapita na udini niya pangkatawan wanda ada pa ko pantangin kapatid. Kau kataw yung manusia apa tayo mapita uri na katawan ng manusia apa tayo sa pamaasi na salu dali yung sumo salu ha ubang mga kita ro tayo uri na o katawin ko mapita na po tayo kung nangingutat niya na walau kuntu a'lamul ghaiba o pa makasaan po na miyabaluya mo katawan na kang sunimi papayaw katawan na kaning ako bataon lastaktarto minal khairi wa mamastani yaso na ayad na gano ka naman si Korean o kaparan yung mundo sa katawin kaya wala ko ako katawan na ayad ng gano ko muna so piti barangan amapya mga amal amang ana ibalas sa dun panang kita ang wadid na manggulong ka na aribatan ang ikadusan. Na kaya di nga katawan. Kaysa na napiyag mo wallahu ta'ala sinuka ang kamamano si Erka. Ayang kaya kapatay. Na ito. Ino kailangan ang matipad sa ulan-ulan Ramadan na kaya paniatan tanong na buwos ang tanong sa ulan-ulan Ramadan. Bagamar tanong, pinaguntaman tanong sa simba si ulan-ulan Ramadan. Kaapya na tanong urautan si ulan-ulan Ramadan. Na kapahulitan din sa balas ulan-ulan Ramadan. Ayan na. Ikadua, na tawbah sadiqah. Katuwat apiu-piu. Kenapa datang katuwat mga anak antay matawag katuwat mga anak. Ano gitu, bukan pun nalat na ini sapu-sapu ko sa loob, kurungan ng iba. Na kenapa gitu katuwat? Kaya katuwat na arruju ila Allah.
Kumpul dengan kasih Allah Ta'ala. Pesindi tengah yang kota mana nian yang mula ulang ke amarata. Pemang ini kasih Allah rela yang kota yang mula ulang ke amarata. Nawayak yang mula ulang ke samarata na datang manusia apa mana yang mula ulang ke samarata na sebadaya. Narunakan pemang ni yang ajiga ba pemang ni ko Allah. Kenapa apa ni Allah kenapa yang kabenar. Amin semua. Kau dan datang ke manusia. Agen ni marang na tubatan. Agen na kabenar manusia. Oh. Nah, pesindi tengah. Agen utam yang ulang ka. Na so sabot na gira ko na banyan di pamanu tulag yang utam yang ulang niya na marata. Na sumisingap na rin pano. Betati ang saus kami kapapantagan ng mga batang bengudo. Sisiwan ko kami. Yung mga tuwam yung mga itapis. Na sumisingap. Sumisingap. Nakataon yung ini pamaninta wallah agen ka na ang mga tao ap kaya taniran so paliiran. Di dan ipang so la'anallahu al-mujahirun. Di dan bimurang Allah semangat tawa di dan ipangandeg. Upaya biniran supyang bulo lena amarata. Ini kapilo na siapa ni na upaya tanda na tiang miyaw pa man na bulo na miya na. Wah. Lagian nakatoba. Saat itu atoba. Na so Allah natingin na وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Bertaubat nasuh Allah, nasuh taubatan nasuha. وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Hai mga mukmin, taubat nasuh Allah. Inna Allah yuhibbu 'abdan mata nasuh Allah na pagkagubaya-bayan seorepan sa ikuninya nung dikatubat. Lain naman, biyang ulo lang sa haribatan. Na utuwa tanga ko man pagkagubaya-bayan ang Allah. Uwi na kenapa mga tuwa terapa na puno lang sa mga tanga-tanga ako makabubay Allah. Adi. Wa setuit ng Rasulullah wa tabisay atala hasanata tamhuha. Ubang makapulala sa karibatan amin isusunggaw na tundugo na kao na sumapiyak at kepunayan sumarata. Kaya wara ano mapiyan na kepunayan sumarata. Kenapa sumarata? Na ba niyang kepunayan sumapiyak? Kan nebe. Ubang niyang kepunayan sumapiyak. Agad ko. Oh, asar adigang mawar si Islam. Nagyan. Ay apa kebubaya Allah? Siguro pinyanigirami tuba. Kaya po ba yung kuto mama, amiyaw very excited. Amiyang udulan niya. Kataon niya sabiya panunod, asa kataon mo. Amin dinala ko sa disyerto, naruruan niyang kukuda niya, sulang-ulangan o igagaman niya, nagusupangan ng kanya, nagusupangan inaman niya. Na kaya disyerto, na sumiyan ng pataga kayo, na tiyorog, na kaya ko makaturog, na miyada sukuda yan, kada miyada ako sukuda yan, kada niya musumikat na. Natingin namin itaman so kinabuhi. Kada, na kunudan. Dak kana dak kino na iltaja ila Allah si imiyaga pasik wallah kaya isun wallah nafafiru ila Allah si itanu puga pasik wallah igira mo kaya emang ni namin ida kana tanu sa margen na lamatan so na kaya suwana paratian yan nalalayo ng mga pananalamat na so kaya bugaramatan yan Amiyay niyan sukuda yan na kauma na pinalamatan yan sa Allah. Sa tingin na pinalamatan ko sa kaya Allah at sa kayo rin na sa kanituhan ko. Miyakalin. Over exciting. Pinalamatan ko tingin sa Allah. Ihayikad ng ko ka sa kayo rin na sa kanituhan ko. Sabab sa giyang kutuwa kaya subra kabubayan sa gapakaw magyang kutuwa ko na yan. Na subra ro ko na yung anan yan. Nakapagkubay Allah si iko rin niyan ingira itu batong kunen kaya batyan. Nagyang kutuwa mama na kanawa miyan sa giyang kutuwa yang bulan yan. Kakaribatan na misubra giyang kutuwa kaya excited yun. Nagyan. Miyan sa hadis kursi ami ano yung Allah Ta'ala. Api ano tulitan Rasulullah SAW. Awat tingin ng mga taliw marangan suri penangan. Saya minitariwan ni rangan na dusa nabi kurabit dunia. Ayat din nabi ako badagyang kaya dunia yang na pangutan alangit ang yang kaya lopa. Orang ini na tingwal Allah Ta'ala nabi ako marangan sa pagtawag terangan na ibala sa ano ibala ano mambutigin so ay mana niya narilakan sa ayat na ako badagyang nagyang kaya pangutan nagyang kaya langit ang yang kaya lopa. So na paratingin si Allah na kailangan alayay asu min rahmatillah di kedaan senam si ikulim Allah ilan yung naging kuto miya kapatay sa magatus kataw amama
Ada kadai saya namsi ko Allah. Da kadai saya namsi ko limu Allah. Wai, nasog ya pangapatain yan sa siyaw pula usiyaw. Namia pikirian apa mengenai saw kita anda menikah patul betian. Ada kadai saya namsi ko limu Allah. Namin bebanung sa kaisunian, nayak ya sin kaisunian nagyang kaya barasimbu ama pasangnya kapangin tak ada banyak sabun. Inu marah-marah nagyang kaya apa yang suling kali ni, nading-nading lebakan. Apa yang suling kali ni, nading-nading lebakan. Ayat kaisunian na barasimbu, ada sabut yang nama pasang ikapangin peta. Dia nak pagar ya, aneh pagar buan nama. Dia ada mana? Dia nak adnau kita kapang atau batang. Dia ada mana tu nemi yang ulangan usah. Dia nak biar apa yang usah siap ulang usia. Nanti dia nak no sans. Dia apa kita apa atau batang. Nah banyak di Nabi usia kita tu ini gana biar nama gatus dunia. Wah. Nah kata orang akala idusa ukapa manusia. Man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Sadin satau amun sa mapa paratia sangat tahu nak datar ubaniang piulang pulang sutau si dunia. Datar ubaniang piulang pulang sutau ko dunia. Asatan ni monta mga marano. Na iya tiaman tia reotan sa paratietan. Na mana iarga susaku bomano kadi susah atau marano. Bela paratiano. Diwadi. Nai pagi siaran. Ada namanya negi usara nawat ini mbak asaku bomano. Dah, kau pergi puluh kimano. Nak peses pan yang penagih ngutolo nian. Ini yang kasih sepisa mudulu watayan. Sa peses pinyan saging ngutolo manokian. Nak kagak gebi yang KPP karang KPP tak sama gebi nak pergi ponian. Nak suatayan nak api amin tak raut si nak ayam maknanya na. Lalu nak kenapa ni anu drapwa, kenapa ni ni pergi pun saging ngutawatayan. Aka pergi pun yang saging ngutawanokian. Mana ini harga susah hubungan. Dah amia negangan, abamia mia timbak asak hubungan usagi yang kayak pergi dan. Oi, nau subang satan wa meranau. Nadi kun kanu kumantiru ubami raut 10 ribu. Wai, oge ina pengasiuran wo sa ini raut 10 ribu. Aka tawanakan ateni mbak amranau. Nah di mana ia sumranau? Saku adi susah atau amranau. Nah dia dengar ada isi gitu saya nam si ekor lemu Allah. Nam yang ini man sakai sunian ubun awet apa kata watian. Nah nam ya tu ni na barasim bu amana isabut. Nah ke sunian nah sukin sunian nanti na antun ain jangga. Dia nam yang apa ta yang usah siau pulang usiau. Nam ya pikir akan apa tu batau nam yang unsur tahu na yak unsur tahu. Nah pitiru yang ada okit apa kata batang na ini ganda pakapan amaga tu sabi uluan. Nah gitu nanti ini ipagadugan rakawan tun adn akapura taubatakan nanti ina adno gitu. Nah ada mana? Nah taubat ka sa taubatan nasuha. Piu-piu atu. Nah sendi tenaga. Gua malaikat sa surga atingina sakni muria apa pengilenian. Tingu malaikat sa neraka atingina di. Sakni kika benarun ka ilayang kamana yung ka rekordian rakan ami bela palau. Namanya kau order Rasulullah ke ordiran yang so Jibril sako kumanian lagi nguto malaikat apusa surga ku malaikat sanaraka na ayay kukumu na tuk senagi nguto adarpa na sadin sa karami ganun na ayaw makapumbagian na isami apanutul na kagi ko may lampas lagi nguto mama na kagi ko makakalid na simi ang akalid sagi nguto asumanian gitu wikini pama nagisu kagi salo na kagi makakalid siya na sami akalid lagi ito mini labitian nam yang bagian malaikat sa surga biya po malaikat sa surgaan okay na sumanusia na ada naman amyalui ang mga manusia apagataling masalungan amori ap susuratan sa mga benengiran sa jahannami upama tanda pusa niyawa inna Allah yaqbalu tawbata abdin ma lam yugargir mata nasullah ting rasulullah na terima niya suka pumangani mo Allah o pelian sarila sa taman sa disi iraut sa bakaram suwaymanan na niya. Ikatlo. Nagyang kaya di talo di ka timo-timo naging agagwag yung ikatlo. Ipapreparado talo sa gyang kaya ulalunan Ramadan.
Ma'rifat syaraf zaman. Kailangan ng kausyo, anda pelakay. So paminto ano surga. Bala ang wana tao, pelakano? Si ibu pelakay. Si ibu mangorep pun Allah adi imam bagaman si ibu lalu ng Ramadan. Anda mampu pelakabi. Si ibu pelakabi. Ko sonara ka si ibu mangorep pun Allah adi imam bagaman si ibu lalu. Imam bagaman si ibu lalu ng Ramadan. Lalagkaman sa kasurga ang mga tao adi pagamal lalu ng Ramadan. Na lalaka ang kiran sa kanarakaan. Wah. Ngayon, anda po itong masang syaitan na si ibu mamagaman kaanat yung rasulun tingwang ng ta'ala di kabinasai o syaitan su aman o mga ore panakan si ibu lanulan Ramadan. O nayapin kiro rasulullah tinayabang yan khairi abshir. Hay mabubayas na mapiya napakapiyang agino mapakatali ng maging yung lanulan Ramadan. Ay asam mo siya na ibu kapag ito ang pinili na si ko kabaligyo. Dah benda dapat ini raut. Nak buat penutup panai dan simbuk bapa ngede begau. Lagi buat ilmu tu lain turunkan. Lagi. Solanulan Ramadan. Lagi dari pembetulan syahrul Quran. Ulanulan abati asing Quran. Nak ayam mapiar kata nafasil mutanafisun. Magurul-gurul. Solanulan Ramadan syahrul judi wal karam. Ulanulan aka pangalim gegau aka buka pangalimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mialun ira ulanulan Ramadan nak ya kana yani gegawari banaya na malai gegawadi yang ke apsen tu dan lagi yang ke apsen dan na upama katar Musa 5 minutos na paletan niya tay paletan tiningos letem besi wa na ayay sluwadan baluin tanwa timur tan tanu dini wa ayah balewin tanwa timur tanu na api ada orang matang na dinu ditetawagaan pastabikul khairat pastabikul khairat ayah mana na timur tanwa na magurad-urad tanu si mga pipia kenapa ruar bulu subuh ka asara katawan na amapia la panama na marka di kaun rautani alim sinu di kaun rautani Abu Rafi di kaun rautani Pano wah waya katawin ka amapia pun udah si bulan Ramadan nak kabat niya sa Quran na panama-nama ka sa kabat niya sa Quran waya katawin ka amang pipi katawin ka amapia pada mapia ulan Ramadan na kapangalimu ang nah yan kailangan nakatawan tanusok lalunan Ramadan anto na yan amakang pada araw yan amakang galugkaw sa sunat na ayam berlasian si ego kena Ramadan na palibat. Ayam baratan yan. Misal yang kau sa 2 rakaat subuh asuna. Na ayam belas Allah datar balas subuh. Maka sembahyang kau sa palibat. Datar 2 rakaat subuh. Na ayam belas Allah na 70 subuh apalibat. Si ego kena bulan Ramadan. Na kailangan naman. Ini memang kaapi yang malu banyak atur. Na adam penamit diru sa tiyan na tamang ko kato turuwa ko ni pusa simbasi ko Allah. Tamang ko kato turuwa si ko ni pusa na simbasi ko Allah. Wa. Kana bubud na nan mabuberap ten. Ayan na. Padapan lagi mo to tiyan na di malaudong ta'wilud nafs ala al-ibadati at-taliyah. Ayam mana ni nak praktis nak, dan ni praktis sina na din nak. So ginawang ka, seko piti barangan ang mga simbasi ko. Pangan yan, urigap sumaya, napungat siya mga iman. Kamadang 5 to, amra na, mapasang ka pamuasa, mapasang ka seminar, adip sumaya. Madak na mga tayo, so na mga tayo, adip sumaya. Nah, terunang-unang sarahatan adin akik beli kuasa manusia adik sumnya. Din na banyak kita tahu. Anda betul si adik sumnya yang bayar orang nalimania na di penambayang aku memalau. Dia ke memalak. Ayah benar isu tanu na panaitan insya-Allah pun dalam sambayang mo. Insya-Allah. Ini teman Kalau tumingin sa tinig.
So sampeyan narasul amal. Gina ni ulang-ulang wana amal. O pamana si balaya. Na so sampeyan lagi ngayon niya. Dia langsung mengadirat, mengapuasa, mengapu. Antu na ibali agyang kaya 5 amay kadoon niya. Nauna. Uwi na madak na manusia dari mana na nauna niya. Mapenuhi ta'awid pagina. Dia ngaya sampeyan naging bidaan muslim ang usul apir. Para katawan niyo. Nabang na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayak parutan muslim ang usul apir na sampeyan. So di isyong bayang na muslim, na so di isyong bayang na sekarang kita terlalu marah. Peter Rasulullah sallallahu awal ma yuhasabu lil abdi yawm al-qiyamah. Ayak naray panu paganay pagisiw. Apo magito na amal manusia sa anuan. Ini siya na natin asaramihan niya kaya naangaw. Di jihad kaya naangaw. Kailangan na siya punta ng susamber. Nagyang kaya tignan nung agyang na ako nga taling mo lalo ng araw na practice ng taling sumawanan ba yan. Madagaran pa na ayaw mo kumumayan niya na sabi yung nasunat. Katarami. Sa usang mabigla sa iya mga mayroon panayaw. Saya kami bumalik sa pangawasan. Na sumangang ulasan na si Peter ay sa akin paisan. Pagbilang winang umas kita misa na tarawin. Berita isa. Si isa sentihan. Si isa bato silang pesu. Bang lagi sulit sa surga sunat. Akhirnya na matagalan na pamaawan o pakan na matagalan na isnak. Oh. Wati Rasulullah umakapas o kakulit mo sampai yang kanhan. Pasti pun kami yang apas ulang-ulang man aman. Uwi na hindi mangapas na ilang lang mo. Ano na ibaratan niya? Teka pitir ko Allah apa may amal mithqala daratin khairayra. Sadin yang berburu manusia api kay to yan amapian ang pagilero mo. Dahil nga pitir ko na bali niya. Pitir ko ka Allah pagilero niya. Okay. Ipakay ito na. Di tanong siya na ibaratan wag niya turugan ng kasurugan. Kasurugan na ka. Sa sati mani paitaw. Na ipili ko sito siso zakata ka. Puasa nga, sadga nga, bati sa Quran, tiap na haji, kapi ang apulong-los. Ang madali man ito, tinigil sa kuya na marating apulong-los. One. Ayah problema. Na yamiatiruna as-salatu miftahul jannah. Prayer is the key of the paradise. So sambayang na ayah kunsi o surga. Wala ata sa kunsi ka surga na nga bilang kailangan nga sa tao na kailangan magsulang mo tao na sul. At yung gagagay sa daw dia ito na ba ni Robinson? Ada daw nga ruwa KFC na pinaw sa kaya solda na pinaw ka mambuha. Kailangan sa liw. Kaya panigagay sa naman naman. Na you cannot permit it to enter. Because your key is not compatible for your paradise. Di ka pa kasulin mo surga, kasunsi ka na dinumada ito sigo. Kasurga na ka. Ngayon, ayaw mo ba na nakakunsi na? Tarawih. Sigo mga na bumili mo na nakakunsi na ra. Di yung naambil mereka pengasulin. Ayat ngepenuh kunsi na 5. Lohur, subuh, tuna, asar, maghrib, aisyah. Ayah buat ini mana na dia mata ini sambil pukul luhur. Ayah buat ini mana na tarawih, abu ni datang yang abu bawa ayah sunat. Tapi yang makasulit. Nah begini yang aku tahu tu semua amal kami yang mengapirnya. Inaminam. PK, mata PK. Menapa? Gina. Na iman tunas. Ubuan na kanto tanong di simba yung nasina na dalhin na ginawa niya sa kapanamay. Na o mga barasang bayutan,
Nasinan dan gagino tanaw sa iko kapanambeng sa suna kapengatan masuk lalunan Ramadan sina. Atau ni suku bayar di mga sina tidak di kegamutan. Basta na sa gabi niya na dato. Kadi ke pakai subay uba pelihau ak di kegamutan. Simu ke pakai sa kwarto apoy kunya na kaya palaw niya ni karumania. Uba sa di na di. Kasabi sa segede na ada to apa kebomnya. Wow, ang bango naman. Tadi nga di kasina. Wah, terus Rasulullah SAW. Akhirnya, layam tanong, aginaw tanong, apa namanya sunnah, datar ko, katahayun, kasumayang isi ko yung mana niyan na, andin ligi po ko, ano nga sa ito? Salato, duha. Ini sampai lagi mga pagalitan ng mga tablid na Salatul Isra. Kaya matatawag sa kitab na Salatul Duha. Nakataon ni kanay balas sa gina Salatul Duha. Tayo matawag sa balas yan. Bayaw niya na muna ay niya na. Ang yan naman yan. Ang tayo matawag sa kanay ni balas. Diyan ka na Salatul Duha na ay kanay ni balas. Na obligado. So sampai yang mikir, aku sampai yang kuona no salatu al-fajr, salatu subah. Nagina mu isunat adim buat Rasulullah berlagi cara video usise. Waiter aku tuan orang asing kusumu. Dia tuan orang asing kusumu yang ada Rasulullah nak inara kaatai fajr. Khairun min ad-dunya wa ma fiha. So dua rakaat asing kuona no sampai yang subuh. Namala ia raga di subuh aku semua padanya. Oh, anda melihat apa? Sembilan orang atas sunnah. Kalau ada misumu, mata di ni cuma kita suruh lihat. Asal kita apa? Ada ibu sembilan orang. Sembilan orang atas sunnah. Akhir. Pelayan memang pagi orang awak yang bulan seko apa namanya? Ekadu. Ubah nak bukan orang tak memang. Adi mo dia sa Quran. Pero siguro dua wana ketu siya di mo dia sa Quran. Para ti ano? So di ba dia? Anda dia bismita. Na kaya di ka pa dia na so kasi ko mga tatao na pagipangan di wala. Dingkang beri sa luar so ninawang kakamataan ng kuwala. Kata bisa pa ano? Mataan kuwala ka ipagisir ka sa anuan amore inum ka daw maswa-swa ba tiyang kuwa. Ipagisir ka. Pamagili atang sa anuan amore. Nadindig na ulit kung narakajihanam. Hindi ka nang isyo. Inu ka daw pagandala sa Quran ka. Kitab ka. Balabo ko no kung miya profesional, pati miya suwa kaso sabon na nga maswa suro ka. Ay do. So tigo mga loko sa ayan yan din ako na kore ko do pedi na gi kore ko dia na ilan lang. Dan yang pagana da suwa gamay na kanaba ayam ana niyan na bang ka bang ka super na mamarata sa pagana da ko ister no. Yang apa ibe? Man ta'allama lugata qaumin amina makrah. Sadin sa tao pagadan din subasaw sa lakaw na pagkasurbay pagkalintad si eko mga tao no rin ang susunod ayam marata na uwang kapiyagan ng basaw sabod kitabu sabod na ayapiyang kalipatan na kanasuro ka wallah terulang ka na papasok panginta wallah palitan ng mga surog doon yung ito akong niroon panginta wallah palitan ng mga surog na mga surugat ano na ba may pumitira isang ranaw kabasara kaya basa ko surugan na basa bagi na kayo Ustad Abu Rafiq atadku lamma kunna fi Sahara Abu Rafiq ketusan ka sa sintang Sahara kung siya tami adi apa di mamuliat basara ba kun ayan na imam na suma na pudan baka di mata umatya sa Quran na paganan ka sa kabatya sa Quran na umataw ka na puga di umatya sa Quran kaso Ramadan na sagul Quran
Ulan-ulan na Quran, karon ini turun sa Quran. Fakay panudriku salafan as-salih. Andi man ay kaprotatan kung yang unaran ka. Si kuya pa magumaliran. Yan ito si Imam Shafi'i. Naigira Ramadan na makanang puro yan na matapos sa Quran. Matamat sa Quran. Saka aapiya so niya kay sa kamu. Kadang pagintaw niya ako di awal ko. Sa matamat sa Quran. Ramadan. So babat yang Quran apabila Rasulullah ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati sab'an ahli. Berarti ini sa Quran apa katanya masalah na mo rin sa paat ng ganyan. Anta ini kisah patar apa yang dia. Kaji atal Quran mahjura. Dia juga sa Quran ini tuduh. Saan Ira na kaya pang hindi na. Kapag niya pala sa milik ko. Wala nasambayan. Opo naman niya ang nasambayan. Ikaw na Quran. Makili ako sa Quran na may sasalog at yan na di kurisyo. Kaimang ito na ayakan na kalan at yan yung Quran na di kurisyo. Diba? Pangalutaan yung mga wala niyo, pangilin ang naging at yung pinamasan yung mga di kurisyo na mga makalihar kaya itong kursi. Kaya ayat ini yuro na budong kuala sa ito. Katawan, baik ini turun Quran di kursi itu, ayat ini turun enam butian, pegelan, bulan, gitu. Berkata yang berusaha mengamore nasihat yang sudah membutian semua. Man lam yakun lahu Quranun kal baitil kharib, nasatau ada amata taguna Quran ada taruh di sawah. Dia betul apa wan yang ini video. Pagutong na pagi tang. Nah, datar tu manusia. Anda paling tahu cinta. Oh, dia nanti Rasulullah SAW berjumpa dengan alif lam mim na basati manabat. Kata lo alif abula magmin. Nah, berarti anak untuk na ini minus samia uang anak 30 mafia. Nah, apa sapi tu betul. Pere kada ni taman sa suju Allah Taala Allah. Imbasnya. Akhir. Layak mentanam ini watan sahabat Yesa Quran. Ikan mo pala yung mantanong. Ay buk ko ba siya na gabi. Ikan na al-adkar. Atau ni ito yung al-adkar. Tasbih. Kenapa tasbih? Ayah adkar na mga tanda si Allah. Kami tasbih muna subhanallah. Naibtur adkar na subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tama si Quran na zikr. Katigo Allah fadkuruni adkurkum. Tatadmini yung katigo Allah tatadmini manusia. You remember me, I will remember you. Again. Apa yang dia mata tahu nak pilih apa yang itu mengatakan yang asap tu nak kita kau begini. Tu mana dia kebariskan. Wah, dia di mana tangkap tu. Again. Iman apa? Nau udalisa. Ante udalisa. Ano ba nasa udalisa? Atau ni udalis? Pero orang Somali na dito aso. Ipa aso. Surga sama. Na umali kita ay matu na di ni pamraktis. Mga limo, kami yan ka surah-surah. Ira Ramadan na mas maginawa iyo. Wah. Na ay panda patra. Wad namin ipangalimu ka adu puasa. Nagyong ko ini pangalimu ka nakakira namin ito kasira, namin ipangusira. Man aftara as-sa'iman kana lahu min al-ajr misl ajri as-sa'imi min ghairi an yunqasa ajri. Sadin sa tao ana mapatong kasira. Nama kumpul elian sumala sa tarulas. Agin ko ya patong kasira sa kana berbagi so balas. Gitu. Emang tu lah
Pak begitu ko nararamdaman na dugungan ako. Ay dugungan ako nito to. Nakagin dugungan layaman a programa tamang ko kama amarawi. At tidak may amarawi. Nakukatawin niyo so isen video nga sa crossroad agusi isa Venus Brosted. Sa nikigil. Nabakapira. Isa sari juga. Tiang na niya pikiran na ito sa mga programa nga lemang na pwede mo ako sa ipdong as. Api ay mo minutin ko pa una buti mana Maynira. Okay. Na kung pagkauna ko ang kaso jika sang na ayang api yan na di ka katawan ng tayo niya pa katulas na. Na sumampo sumidyo kasi na hindi yung katawan ng tayo niya ka tulas na. Mining bulan so itu kasi juga aso juga na limang ka na di katawan no ikagdo rin mo. Ngayon, may berdua karami niya pa dengan cerah niya pa katpak niya pa dengan 0918. Oh, ewan na ba ba? Kung kami terang mo sa gimana may nira natin. 0918 73 22 468. Wah, beauty. 0918 73 2468. Maulog ka, so duwa tinasumpat na kauna iftar. Abdullah Abdurrahman. Abdullah Abdurrahman. Ada niya alabul-abul. Nakasalo ka ng ori. Nakapay man ako yung winulugo na duwati. Nakiyari pa ka na kanito. Di ka ito sa duwati. Makawakasalo ka ng ori. Ano ba yun? Ami ako ka baga naman tanga. Ami ang alalaban. Agil. Okay. Iman to. Eka pira. Apleman ang ginawa.